Tih dňoch u rybalové Ečka intenzívno pririchtujú za ljetný vylov ryby, bo počína Petrovský post, ktorý trvá od 15. júnia po 12. júli. Poznáte, že to rybalo rybu na trgovišće plasuje šički 12 mešaci u roku. Ovo što danas izlovljamo, tu nam je objekat gde leti lagerujemo i do vagon 10 tona ribe. Suština našeg poslovanja je da riba se jako brzo ujutru utovari. Da bi to uradili, moramo imati spremne u barka mrežama. Ovde ovaj zimovnik nismo čistili od jesenas, progrize pacom mreža, nešto preskoči i sad tu ima jedna solidna količina ribe koju moramo skloniti zbog nadolazećih vrućina, ali mnogo veliki broj glava ne može da izdrži. Ljece kupci hľadajú len poďku, co rybarom i odvituje, bo tolstolo bika i amura neľahko uloviť. Až keď će na ješeň vypušti voda zo zeroch, odno ih vlapiť s mrežami. Poďku rybare sprevedňu tak, že jej ruce po karmu, na ktorú še ona zbehne, a oni na nju ruce mrežu.